Karibara babaringire kura kiriero siasa turumurika murututira yo kisiasa yo bitana mbere ndene ya kaunti ya Meru. Edwin kiongozi kwira ndinji mutuma ciumirie kwira gavana kithira na kurubanwe kana ate kurubanwe no ntukira kwawe ni kukureta muthutira yo siasa. Na kiri murimi urume kiumekie turi kumenyithia mantu ingi kumenyera ntiri kiendete thia murimi. Anko watu ni kiri nteto cheoro tha ithatu woni beta wa Mutembe Edward munaitwa mathithio ni Maureen Kome. Muthenya yoru aria kariba gitiye kuma wondini ya Kiago Centurement ni bachumuritie na kwariria andu iri kwirikana ire watetikanga bana kawira na munini wawe akariba bari wandu iketheirio kiri atongere ni bobo wache maendeleo ndene ya matura ndane ndi bakuri atongere baba tebati kwithira bakiro nontu baringiri kure mwe akariba nende ni barombete ngabana kawira kuthiri andu ai bai mwirare kanen na mantu igi siasa na kinya kurekana na gutokenda atekathurane na atongeria bangi mutugikare aina ripotie. Akariba gitiye kuma wandine ya Kiago narwa ni bashumirite kwariria andu aire kwirikanire ugategatika ngabana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithinkia bakiuga kagite akatongeria bari ndoene ni mukari wa Kawithira withagirwa kiringika arwa ndiwa mporogano ati na tunyerwa ngare nkaigwa kwena thina ati ngabana ate gucokirumba bira mporo kurumana depute ngabana ate kumugwate kurumana nkoria ruoi twabathuraga beta gucokania rumi kurumana kana twabathura kena tona barabara njega uthamaki na bonge mugokanira kamuthiraga na ante kuona kwena Meru itete ikiruja kwa kiumia nyume kiumia kingi so mukari Meru namenya kwamba twithinene na thinene iro gaturitayo ingabano yetu batikane na mbara tekumenya gitumi kiria gitumite depute ngavana Mutuma omba kwithirwa agitunywa ngari iria ethiritwo agitumira anenkeri thirikari na tauma uti mwanya jwa Mutuma na ngavana gitumi bathuri na kura imwe kwa ingwenda kwira Kawira atiri ntukwena arua ati batu twentuke mbethi tutetikiria Meru itithwa na njira uo metithitie nayo taji twetete gujura mwanka jumwe na tutona kushuhudia ni tangible development especially kiwadi yetu na gitumi kira gitumite mantu jaja karika inside shows tuthirite tukiona andu achia governor na MCA governor na deputy owe itukwenda kuria governor na gitio gikinene uti mutongeria twathurire akura ungi twekira mbanu bwinte twabuthurire akura so itukuria ugwe governor aba ubangi gitio na gobabo bakwe gitio akariba bankoroki bakiuga andu aiji gukujirwa uraomba kwithiria ni ngabana Mwangaza bakimuria kunyia miari yawe na akethagirwa akithikira nteto cia ome muno kuma gutweka gukuruka gitene giki ituonete mantu za maingi ituonete impeachment ituonete bukiraga kwerianwa lakini omenya nteto ciande itetethia ende ogwo kenda ciathira tore kuromba atire kunyianyia miario na kuthikira muno ukamba ukoria kiuria Tumo ya Kariba kiri MCA wao Simon Kiambi MCA Kiago uria ukumba kwithirwa ugitumira komba kwithirwa akiruma atongeria betu asomono ibwethiritwo bwikiruma senator wetu tawe Kathuri Murungi uria twiji mutongeria wetu na mutongeria wendete Meru na urendete ngwataniro ndene Meru na atigira Meru ikugia ngwataniro kiairagia MCA bau bangi bwina bo atire abo agwatanirite na ngavana Kawira Mwangaza ngugiciombire kwithirwa igiteka Kiago ndenda kwira MCA bau bangi ba Meru county atire utingo giomba kwithirwa igiteka Kiago inyarira Kawira Mwangaza bagwatanirite na Kiambi akarioba nkoroki ne bethirite bakenga njira ya mojo gwita mitungu bakiuge goro kiragita gya kwenja njira kirenjire ubuthuku bakiugora enjiti no gunikiribo egora itorania twakitekere mabarabara no ende utakole meta no ntwere meta gititika meta tuotara barabara na kiuga imarinya kuthiko ta marinya ya thiki kutigina marinya ora atakole matore meta na eto kuinga barabara no ntolote kinyeta mwanka
twagote kwendelea mwanka barabara soka bakuma ya mbele tekere turaretera tractor goro kende tulimira barabara lakini antwere mabarabara kere nyangiria nkuruki ndigo na gitumi kiriko barabara antu gutweka atiriri mo muthetu yoicoka gatagatĩ iratandikiro jangana te ng'ombe nyeto kuruki ga thuka nkuruki arere njero etigi marinya nkuruki nye na aria enderete gwita kunja batyo tosamukirwe njera na totekwenda onto igimbeca cieto ikorewa nandi ni romba leo kirenga bana Mwangaza gwikinya njirene je ariwe wengwa kenda kuonora inji twatoma MCA wakiago Kiambi na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ejote barabara rere mtu atomeza arema tukaminga kuma ngonga tuminga mojwa tuminga igane gutyoka gutwago kuruka so nande bo batu tudori njere mono na turendete gerwe ne thithwe na njira na standard ire ikothithia njira thaiji kuma mitongo kuma gitone mwanka mitongo kuma gitiye wandini akia gugicigo mbunge kia Centroiment nkiripot ratito Sheweru reakwaritwo ni Mutugi Kare Tangurutano cia kisiasa kaunti na Meru ni cionekete kumatabunene urinenge babingi barare bari kuona ya kathiri cokerete na yo mbunge ikioneka kwathukana bamwe baitiwe rungura malabu ya gavana Kawira na bangi nabo bakioneka mumeneria no ntuba mantu mwanya Jumamosi ya tariki 27 Senator wa Meru Kathuri Murungi netanite mucemanio kianine kia Ntere na ntukwe una we mukuru wa gavana nwe murega baico etanite mucemanio Taskis Mutindwa Ruku atateka gavana wa Meru na munini wawe ni ronekete kuthuri babaingi na nendeke wetera ni kuona Meru yerekerete na kisiasa na witi na mbere Kibiri nembi kibiri ni kintu kibuthitu na muti na kitumairwa kikuruo churuke nda kwevukana na matindi ende kuringana na kamusie mubunge mpurwaburi kibiri kina ngwenge ni otengi ende ni kubira na tikubira konge ende ni kaunti ya Meru kibiri kwa wabira ambodi wongabira kwa machiombe bana ende mbere ya tukinya kwa kubirana angochoke nyuma anini mwaka muthiru nyuma ya kithurano kinene tiri ni onekere kumamila ende kabubani kaumba kwithira kakia katirigiri kathangulania ukiribura buonde bwethera bukioneka bo ebatumira rwadiaro kulitangabana Kawira Mwangaza tinero kurukwande ni mbunge ya kaunti ya Meru ni mbunge bonde tibalomwe ende mbunge ya Senate yaomba kwithira kionoka kianga bana Kawira ende kinyambere ngoko kumeria mpempe ala tia manto yangi kinyanyuma ya mbunge mpurwaburi Kagita kasiasa kuoneka kiringiranga bana Kawira Mwangaza kampeni na ndebebo kadhaa nende uchorebu ibonekete uko mabiribiri nau nyokubira na kibiri byayirire Aya ngabana ochokera Meru chorebo kene MCA zibonekete kubwa ende ategera boya yakakare kaitaka kuruka okunda rui kudhamiri na ochokera manto ya umbere ende te abunga bonde ende ne bamwe boba ugete manto yatitite boya MC urawenka rungami na mama akiuga manto ni yabuibru ontubo boneka kuringiro euro ne abunga bangi manto era ombre kuidra akiuma era madikone ya urawari MCA nwe George Kalionga serikali ya mama imesimama imara Kiambi serikali ya mama imesimama imara Kiambi serikali ya kaunti tutitite boya atuende vizuri na hiyo ukweli tutaendelea kuisema na oni kwa chenye kuwa deputy governor tu nyawe naye we portfolio kambo ndeli ndo minority party na assembly ya Meru oni ndawe ndero ama na musimamo yo kwira antu betu na aramantu yetite bwega na aramantu atitite bwega ndene serikali county ya Meru yo Kenya moibyo kuria no batire obitaika MCA wa Kithiura nowe mutongeri wa baraba kaimbungene Meru na ombera kwithira akiuma era werone na kuwa manto yatebui akiongela nende bakethira bakimurika na utegori tingwe bwanga bana Kawira inkarete mbijithete muna Meru bakarare mwe mbura kikethira kanda nankero kanyamu untunte arakia Nenyo thika nyamu nankero ndenda thiri Meru na nyatha ino thiri tukwenda Meru tonete siasa buchingi ya Meru mantu ya oversight mantu ya mbi
Takura atongore bagwa ba oversight ngavana na gwa ate oversight. Mutungiri wa baraba ingi mbunge na kaunti ya Meru Evans Mairakaria akiwa we akedira ari nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza onke na ikiria kariba wandieke kinyabo bedire bakionka bwambetekereria nandi oninkare nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza teu ibwetekererie ambonia ni na njara ke ibwetekererie nani ntiumariku au igwonka gwo tesa sawa ndonka nara nani ngeja ngabuku nawe wabugeta East Haron akiuga ne baruire na ngavana indi ndweni akinyere muthiano ntumumeru nwethaira akiringaika igitha andu ari thathirire awa tutarwire twathimana inya ibao baumiaga tanto ba mitongo tanto ba Meru. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi nongero tumite monki yo gisiasa kumata muno kaunti ne akiwa we kinyako haraka na koura akarita ngwe yeke ya kwa ile oritingwe kaunti ne oversight no masi lazima to oversight mbeshaira ante kwetiya kuinguita vyana ngwe anybody anire nikira kuona county government ne kwenda kujukia ngogekwa utwiga ngogekwa ya oversight ntebati guita baba bati kunditera ngwe oversight which is very wrong na ante gwetikia kukomba kubwo unonto na ndise Meru imwanga kathi oversight nongelete na kuwa we atekwithira kela kya kithurano kya mwaka yo 2027 indi ningwe yeke kikatiba akwithira kirita abure batire story cha 2027 ili antena cho thai nonto thai ngambire kwa manto 2027 ankuthukia ngwira ndingiri kura just August last year so nguge kuoni focus ite miaka 5 ri igwire kungaita na ngaitira Mumiru miaka 5 ithira jujangi jakaibanga yayonthe yakiringanirwo amwe yakonania mpathumbu ngene Meru bamwe bakiwa tambaru ngavana Kawira Mwangaza na bangi ruterera rungi riria ukeja kuigwa oversight yegwetwo karara kuinaina ke gutonia makosa jara ugoina jora jangana nonto bwa mbere Kadhuri ena law ya Senator Meru ku conduct oversight. Rwane ndeni okone munini wa ngavana wa Meru nwe mutuma Thakento Ethinkia ende mbere ya toilebu ende meario ya Edwin Kiongozi urani muchore wa kwemuno wa ngavana Kawira Mwangaza akiaria manto ya Thakento Ethinkia ochuno ngari yake ekingwe oshagera ngarine wetu ngari ukambia gutuma tubicha na kuisaidia antu na kurara gukamatari na ngari cha thirikari na ekuru itwene nyabagu ikonyanyuki baka ikona na kuthiuruka kawosi na ngari cio nthe no tutije tune nyanto bakawosi abaije manto ya ngari no ntu iwa wathambaya gatuga ngari cia thirikari igaita ngugi yo maramari ya gusaga ya kuikia mwekuru oku pikiniki kenda ngari yo kuga ngari irare deputy governor kinye wingi gweta nawe igachokwa bonto Ethinkia kwerekana na tuni ngari ni onto baingi bonekete kuthura nibo ende nyuma bau kiambia thero ethira ibuka na chicho antu nabo betite bakavuga deputy governor na aratunyirwe ngari na igorore barauga na aratunya gwa ngari woni tindete obichine na deputy governor atindete obichine na ngari wera ari parking na ngari we no yara ndenyo ende tukona na nde gwikanje karingi na kugakira gwa utunywa of which tukumenya official vehicle kana ngari ya deputy governor itomije na itwije ngari reta nayo na ngavana deputy governor ngari aratunywa nabo bamwe ba MCAs ba Meru bakionania muthuro yo kumania nontubu na kuwa batianiri kinyanini bari tukwaria deputy governor a whole deputy governor to monerete yo riro eta kweri ku intimidate your deputy then kwa nani otem mtuti Meru tia iri andoni na munya yawe governor mbere na ete deputy platform kana portfolio waziri orwe governor baile yawe governor Kiraitu Murungi na ete governor we portfolio ya kuithira ai waziri wa Mbecha governor thai yawe Kawira Mwangaza uti portfolio aete deputy owe Phineas Imana Garwe siasa ndeto Cheweru Ikundi kimwe kia kumantere chiembe na rito mwananchi oversight ndikishumiretie na kwira ngavana wa Meru Kawira Mwangaza atikeye kwenyange kigina ke Mumiru kurehe kurubu mwera maandamanone bakiolote kurubara bumire njukua Jumatatu
kiume kia kumeneremeria mubunge wa Tiene East ya Kiberi nende ikundi kia kiwete bakethero bakimureka utumiri bwa mbeta cha county na ditho rethaga na kuolotanara kwa kuona kutitite boya. Marion Karugi aina ripoti. Maya ekuruka thumba bakaunti ya Meru kuonekana kianne kia kinoru bakiandamana na kumeneria mubunge wa Tiene East Noe Mpuru wa Bori bakiwa na baireti nthoni niwe ketha gavana wa Meru Kawira Mwangaza untubu ni bwetete na mbere kumenerwa ni atongeria na kari mwanya na kuwa mbitera yonekanire ni anthoni kiria Meru riwe kundike kumenyekana ya mwananchi oversight kuma mwiri wa Yembe ni basumirete kumeneria gavana Kawira Mwangaza ni kiraba kwa na utumira mbecha cia thirikari buthuku bakiwa ni karete kurubara bonekanire bakiandamana na nontobo bari muria na atareri ya Meru ni rwaria ruriku rwa kulukirwe bungene kurita mbecha iraba kwa nisi atumikire nkuluki bakiuria seneta wa Meru Kathuri Murungi na thiate mbecha iyi. Kathuri Murungi team oversight tuko ngangare na tui macho na nkuwira ringi tuko mashinani na tunafanya kazi. So tukiwa awambiriria na milioni 3 iratumirwe ni Kawira Mwangaza sieta guthukia kina mama betu baba tuchiere. My friend utebwirite utumira ngekorobo boye Kawira Mwangaza na alafu itokwenda tuwire ni murandi yuriko yura iratumire 3 million na turendo tuonye muswanda yuyu akiloketie 3 million kuma mbunge county government yo tumira 3 million weta kuthani ngekoro sieta kwasi aibo na barabareni. So my friend batu itokerete nya kuona TV nonto ito wasia imbisere kunesti to kona kuma kiwe Kawira uita kurea kina mama baba to siere beta kuberedia iberi milioni 3 uraritire ke leba mbodi milioni 3 minyato oversight na nkuromba nya Kathuri uthai ogire athiate lembese u milioni 3 ami murandi ne yoro kuiretire mbesa cia Meru ticio tumairo theri mbese u icio ithati kwethirwa ikithomethia ciana betu ikirita mantu yange maendeleo ikianda inyamite yonto thai mburene. Imagine mwekuru o miaka haite years ake mama kobera na nkivere mwana oke ya woni nonto ndiona ya mami unsiere nkona TV ne bora mami akwethia it is very important. So itokuibwa pain ibora Kawira akwethia ekuru bwatumirwa mbesa Kathuri menye ina iretere na uthiate rukire milioni 3 haraka tumenye imurandi yore ko irabwetherie na ata isibitare iraurere ndawa injera irabwetherwe ni arimo beto banasare baharerwa kana ina mbesa iretere. Akariba ni betete na mbere kumeneria gavana Kawira kumania na rwaria rwetete na mbere otambaro suna munini wa wengari ya thirikari na tikiti ya weta Amerika na kinya kubuta ngwe anabakuma mwirio yo Yembe. Kawira Mwangaza ngwendo umwira atukira aruma antu bonthe barani kwatwika batewitaniria nwe atukira aruma Mpuru atukira aruma Kathuri atukira nonto deputy governor atia Mpuru na aririe na ngavana na deputy governor ari kwa ara kuruma na ora Kawira Mwangaza oro cieta mbiso bwa aruma na ari kuruma na mwira uteti ripoti ngari nina murungu kana uma butumika riro kwinga atonosia na rosia ngwine na pambere njirero benganio ni njira kinya awkward njira ite kueleweka na atia umba kwinga mtu kumwandikira message mutandaoni umwinga ngwi kaolerwe njirere tumara official kwinga mtu ngwine kintu kingi kithuritie na ibyo tumatuku account yetu ite kuendelea ni njirera tukuona Kawira Mwangaza pia na rengira onto mtu wetwa Akubu Kitonga na Kubu Kitonga ena masters degree Kawira tukuria atiri daiko kwenda PhD kienda tukwenda ku PhD okwenda tumenye muntu akiandika application ara imuntu ina PhD to ina masters kana wina abi kwina degree. Ndipute ngavana wetu mwana wetu Wembe ibarareri trip beta America be ndipute ngavana bonde ndene Kenya lakini Kawira narairerie mutumeta amusuna ngareke irio nkuria mbesa iratengi ndene Meru nonto imbesa cietu iratengi kiendeta nacio Kawira ri inairetire. Number 1 no mwanka mutumarira aeta America kwebia aeta atwirira kwe sauti aeta kuibwa na arake ya atwira twakuria Kawira no atwira itoburuka ngukwelenka we ngavana wawere weyete wonke kana Kameru uro wakana Kameru wakekira kibarene watirimera kana konki kireito
kana konkimunya na orironde kurejere kworwa itonga kubu na deputy governor na bange barabonde bandi mutingwe na babutingwe itokoria bombe kwithira besoka ngwene immediately na wakare akwethio kawira Mwangaza kankwire after 14 days sisi hautatupenda sisi kama raia na maandamano yenye tutafanya Meru utakuja kujua Akubu na wengine ambao unavuta kazi my friend utakuja kurealize umefanya kitu mbaya na ito kwenda kumenya nafasi ira obadimoti na ira inge obabuta iba owekira ko thani atonyukwe kana aronyukwe uromenyeretie ku account ni musienu kiripotera Wero TV kumembe mbita Marion Karugi wa Kenyua Oboya Marion nani kuma kinte tuno tukona kanya gakono kaende wete kuraya jokerete na tatonkoloki Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. That's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengika na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jua tuni kukukire na njira kukuwa mukobo kuringa na mubuko jua kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mwangana jua mubango jua moshara jua ku kiri urimi toko kiri urimi jabua kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamu kobo jua kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakua kuthoma tena thina mukobo jua ngari nyomba na kinyamyunda nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoa na ntere ikwiretethera ka university rikana uri mukia mo Centenary Sacco mbesha ciaku iko na dividends o mwaka riunga kirindwa ngishietu ntereshia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru ero kumatimone rujite aja toka kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiri nga thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Ore na wendi bo kwithirwo uri kiri kiuthurano giki rikiru kia University ya Gikristo Kiamu Career and Open Day nio machokija kiure giki kiuthurano giki gikiethura kirio njuma agent tariki 19 kwambiria thitho tucharukiri mwanka thaa 10 ciogoro. Mugeni wa giteo ni Dr. Brighton Ochieng uria wari mukariri giteo wa Kiamu Alumni Association na Kagiten Gaka ni Managing Director of Promasida Kenya. Uandikithania na ujukania bwa orimwe bukathithika ntuku iu. Kiuthurano giki gikathithirwa Kiamu Nairobi campus. Kiamu, the future is here. Ubano tubeta mbere kuatira na unikiri nteto cia Weru thaithatu. Twicokera sub-county ya Mutwati rimwe ya nareba mobile tingweba county ya Meru bene kinkathi kuthamu na bangi kubuto ni thirikari mama. Kariba county unendeka kana ba sub-county unbethirite baicumire na kwira baraba kuolo tangavana ni matale ya barekana benonto gwe iune ya mbondi ya wandikani ya county ya Meru bawite kutina wakabana kawira kuritana mantu ya butani kana kinya kuthamu kwa ritibangwe na antu ni bareke omwikira kanywe ne otheri. Nicholas Chabari aina ntetoi mama zilimbie
mporo aweta Biringi eno riringwa gatigate ekathoko ya taoni ya Mutuate thoko ira igitara thirikari enkoroku yari kwirigwa na kuyuchwa ni muntu ukiombe no ende kulingana na biashara na atongeria abathoko eno baliuga baina nkatho kiringa vana Kawira Mwangaza no ntono abatunyanire thoko eno bakiuga ende igitairireketie na kuthira aria baraba gweketha akagwira mageti Mutuate ya yauta muntu umwe binafsi lakini gavana watu wa Meru County Kawira Mwangaza araya amechokia kile wananchi baba ene baba ndajuguo kango muri bwa muno getotho kwa jogere tutonagoro manaro tukuwa ngabana no moya bila bingia kwenda kuwa baba korona ngabana ukoroma ndo ndia tokondo yete yonda na mejogia kango kwenda kwera mtoto mporo na iwata mutete tweka muntu aita nguine muntu ngi irekeke thuka kwa wanto batigana east ndabwira kinya babwe ni bwa thukire bwa mporo ngui na ngui bwa mwere mwetanire ngebo mukarie nthi bumwe na yakania mama rite ngwewe bona ntomo mo kama kibale kama to mukae mweko ro eriko akiruera no soro kawe mbolo no kama kibale nyama thikone akawika wera akurua to kwa sika wera karo mero soro kada mutaba kurua nyana barabara na uruwe mweko ro kana ntomo mweko kama chete no ruwa ati mweko ro mtonge tore akinangia koro twinda dorua tere ntomoro meora ora mwekoro kanora ruma mwekoro ni ntomoro mora ekebua gera ro mebange oge akona ntomoro meora ro ya na mwekoro waeta mosioke irunguru arare aria no uwa ni mwekoro no mwatha na torenda kuatha i mama ni mama na bora twetheretie ni barake koruma mwekoro renge koringana ngora toritireta torenda mwata miaka 10 imnya gwera muntu wetu mpuru na gathuri murungi uti mwana magaira ongi ana bamagaro narimu wega thurete minyotwira ai kawira na guthukia once and for all gwetwega gawe thuri owe imeta thwe na oringiri kura kawira ni thwe na oringiri kura wa mporo wa kwenu kote egembe north kogo ya wege thantu kwenu itigani east baba ti wegetha ni antu bakwenu ende nkiberewe ni mporo obati wetu wegetha ni antu bakwenu kulingana na kariaba wamwe na mutongeria agwa taoni ya Mutuate twe John Kamundi baliwa kinya baraba kuga ate Kawira na babutite ngweka bathamia kuma rwangiro mwa kuthirwa rungi ibathi ikotini nontu Kawira twabandikite ende kuri na ambondira yandikana aruti ngwe bathirikari Kawira andike tanto akoloka MP baroko ore ndi naro yere anabele banawe to loyi abangwe biyamba korwero nuarengere na minga kinya no totethia na ngwene utikelengo na totethia kama ndabata bakuwa bengi ngwene ibete beta kotini pata lenje kwa kotini na kotini ni ndeko leone ne bati kwetata ne bati bachokia kana talo bananzi bati ka banda kana ndene kaunti te nyanga bana ko imeto PSC Public Service Commission ne andeka antu na ngeza mbari ndani account bati ko le malawa ke gata za PSC ndo ni re employer wa muntu ende wandiki kuende ko kuanga bana ngakwethia totemenya kwa ngabana wa itangwe weno ndo bibio mukana arua wa tendro wandiki ro muntu thirikari ko ta kotini ko tia guthikiria kuma Mutuate Kebe North Betan Class Chabari. Nyuma ya musiasa indu ni kiongozi kumenero bunene ni athiati na amenere bangavana wa Meru Kawira Mwangaza akirikana no kuthugire ngavana kura Ntere Chiembe nyuma ya miari yewe ya kuwate ngarira ya yukirwo ni wathani bo county nekere ya Eromira nende kiongozi na kura munini wa ngavana wa Meru Mutumantu Ethinki acumiri na kuwethira na kuinjilo ni ngavana wa Meru kana na siasa hapo baunjira kenda bamenana Roma deputy ngavana wa Meru kethira nta tuiji nkona MCS bakiaria cia portfolio cia kwariria gembe yanga Mutumantu Ethinki nae weshima batuja onde ndu ni kiongozi deputy ngavana wa Meru beshima rinene muno nawe ende na adwa kanda muromba na umire ere antu begembe ere antu baimenti ere antu batiania na ngarewe kana atenio na kwewe shima ingavana kana ate kwewa iba kuitaniria ngugi kana ate kuitaniria ngugi musiasa kazi ya raia kenda tumenya twetete atia no ntu antu begembe bakara bakiaraia MC bakara bakiaraia bekuromba ira ngugi ya portfolio tukauga deputy ngavana igo ina andu na ketha ate kwa mwene ndo deputy ngavana wa Meru umira wire ya Meru uma no ntu ugwe we reverend nuje kwaria musiasa ketha ate kwa mwene ndo umira wire ya Meru atiri
Oni ndi mutumo ontu ithinkia deputy governor wa Meru tugwatanirite na governor wa Meru no manto yo yonthe ya kwaru yo rongo lakini wakira ikuonania MCs bara bakwariria Mombasa iguguberaria antu baba okorombera portfolio iguguberaria antu bara begembe bakuthurana bakiara ya beto mena area bakigete itoko totekwenda mira no ngabethire beba akuna anda kuromba neshima umira wariria Meru ubere siasa eji ikugwatithanwa ugwotikio na deputy governor ukaja kwethera gwigacho withirite governor kawira Mwangaza thuthu nene ankwire my brother gacho karira munolero aratira kwa umira na arua no ntwe mu Kristo wire antu ba Meru wina ngari eku no ria go muchara jwaku no kwewe simale yaku no bere ngari ira tukwaririe ri gwatairwa kithakene ti eku ugo ina official ngari eku kenda Meru imba kugwatanira na twita mbere siasa iji tukuringa thai ite utethia mu Meru ite utethia muigembe movement na mutigania gintu kira tukwenda itugwatithania Meru ithira igintu kimwe na kethira portfolio kwenda aria na ngavana wa Meru akugaire portfolio bonenire ora bonana jora bonanire bora romba kura amwe ukarombera portfolio ne antu no ntu batiyo uciano bwaku na ngavana wa Meru oni nte kurega no bati kwa portfolio lakini mtu atitumana ngugi na kethira tuko utumana aria Mumeru igwote thine rio antu begembe batigiyoteta imentire tige kwaria tiganie tige kwaria kenda Mumeru omba gwita na mbere thoku oni kankwenda kuga ndeja Edwin kiongozi mira me support aigana kwegana na inkoromba MP ba Meru na tongeja bange ba Meru mtu lawe na thina na mira ithirikari ya Kenya nontu na kanda ithirikari kuga mira itibati kurewa na mira eja cash crop ria tukwenda kuringa kura lakini kura kiathira mireka bangi berekero indaje kurebia turiugo ure mira ya rombere kura kira wi cash crop mira imenyerwe mireka ruwe mtu nyambene kendombo tetheka kwa siasa iri gwikirwa je kuga mira kurirwa ngarine ikumeneria mira ikuga ngari ya thirikari itibati kurirwa mira madhaja ngugija thirire Mutheti wa kisiasa Kinoti Njiara Marete na umirite na kumeneria rungamiri bothoko na tauni na la biashara banini ya bakwendia mpempe nkala na kuruira mukana yo barabara akiwa batabati kwengo makutano na tauni buru ende ni kwa batu wikiro mwathura ya babatire kuthiata kenda bendia Njiara awita biashara baba rita mwate yo ntuko Antonio na kubenga ni kuinyile mwananchi wa Ndeburu Muthuri Murioki aina ntoto nkuluki Njiara Marete mwataramba gisiacha nene kaunti ya Meru achimiritie na kithwa kemeneria muno mubango jwa thirikari ya kaunti ya Meru kwithwa ikirigiria biashara banini kwendeka gita kagoro akiga untu bubu ibukuinyiria antu babaingi kenda muntu ateka interfere na nguge wonge chia kinya thaa 11 muntu ore onduka na kana thaa 12 ore onduka inga tutigane no wunge no waite ngugi chiawe kinywa twire ana bawe gya kuria atwire ana bawe fizi ukeja kwithirwa utire kantu baita ngugi then ubetere obisine no ntu bakeja ubetere obisine bejo baandike bondeni bothro bena ngugi chia kurita no ntu muntu gakwiria gwitetheria ari lakini kethera utumba ko baandika then baeka anya muntu akaithunkumire no ntu timakosa jawe kwithirwa tena ngugi kana ethirwa tena capital ekungana egwita gugitatia egwita guchwa biashara nduka nyoya ita ngugi biashara amnabu agwito ntububu ibutumito gotinene kaunti Meru buthobukigwa ukaja kwithirwa uni nkuigwa nkinyirika na mbere ri urambite kairia uni ngakia mpempe no ntu mpempe twire gwakirwa rutere rwa njira kuma tene na kethera kwina standards cia public health bakwenda kuthithia ibabere atiri ugo gyakiria mpempe rutere ithiro ina gatungi ya kara twethera twina koke gitara covid kamuntu kuthambia njara kana gaku thambia njara twethira tukimenya kwina standards obwiri kwetha tukithatia twitumaira muntu una arare agachiringi 20 na arare agachiringi 30 ugwe utagetete gwita kuthurania mo revenue ende nandika ikauma na utikureka antu ba trade in the na araba kugitata ikyo tuma wono ugoti bugita ugoti bwita bukina ma na ni kumene netwari nandi Kinoti Njiara Marete kethwa kendekithia uju kethera ugo no gwitu ugoti bo biashara cia kwiro kuya na muntu ate ugwitikirio trade then wina option imwe na anti kwira antu bakare ugoti ende ukaja kwithirwa ote service yo kuona kuma kiri ugoti bwa kwire atia. That is a simple question that someone nabweri gwethwa agichiuraia nti kuona ndawa cibitari na inkore ogoti ende takambweri gutigana na buka na ngora ndawa aya kethera i rutere rwa njira ngwe ankogeria ku trade ogwo bweri kwetha we facilitator ikomanisha igwo bweri nya komenya uria nkagitata uria nkendenderia rutere rwa njira
na nte gutanga bagu bangi ene na ndo gwo kona ore izia igumpinga umpinge ndege go trade ndege kurerana bakwa kenda ugo wiru ati nudithie tauni egitate ethera. That one is nonsense. Nkiripotra Wuru TV Bitabothuri Muriuki. Boya Muthuri. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya nairite thirikari nene gutia mendekithia MCA na kubathikira kenda utungata mbungene cha kaunti bwitana mbere. Akere Gataya wete thirikari ni bati kurele mishara ya MCA nontune menini muno na kaingi ni bobethera be maturene utungatira mwananchi wa kawaida. Antone Kathenya na kulegethia ntetoi. Will as many of our similar opinions say aye? Ntuku imwe tunyume MCS kumantere mwanya jia Kenya gutangasa kuinga kujikaro jia bunge nyume ntuku 14 ile banengirite thirikari kubathikeria gukinyamuthia seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na ule mbele atuika seneta ale MC kwa miaka 10 ni aumiritie gutetera MCS baba na kulia thirikari ibathikerie kulingana na Gataya. MCs ni boy TMG Antora na kwithira bali akwina ringi kura wirigiro muneno wananchi withagirwa urikire MCs baba gutire muntu ungi wina thina Kenya nguruge MCA ukimenya kwamba MCA no maigire mathina chionde mwaye wa Antora na MCA muntu kwa chukuru bisi Ntora na MCA muntu karambe kare Ntora na MCA toithira Ntora na MCA muntu kwenda kwa chumbe na MCA tafadhali ndaroma kwa heshima no tunio ndiari ndutete kwa MCA mianga 10 MCA muntu munyerie muno ukiona mushara wa MCA mushara wa 70,000 muntu yoka gitango mushara karuthana gukira gento kauraga kale kagura kanyomba mushara 15,000 thirikari as much as tukwa kwena inflation kakwira thina ya mbecha nicho biri muntu wito na MCA no ntuino ATM ya Ntora. Gataya na urite thirikari onekale makunge mendekithie mange monde ma MCAs ukilaithagiria ria uchumi buletari ni bongere misara kenda bomba kuruta wira bula kubaterie gutieka thina no kaboga kurukaga ka muntu wa Ntora MCA ala kutuka responsible. So thirikari kandokande mantu mama ngemonde through SRC ibachobere MCA bakara mzuri na Kenya bombo kwa bene heshima Kenya mbere yantu. For now MCA ba ungero meshara bumange mo affirmative action nga one fund and all these things makwenda kana mono lakini priorities number 1 kaboshara ka MCA kongereke pakatanwa ngiri 300 wanaboka ukire bombo kuonekana bale antu mbere yantu. Mweno guseneta wa kaunti ya Tharaka Nithi ni auriti MCS baba guteja nirendekithia ria kuinga jikaro jonde jia bunge kenda wana nilibuthi na mbele na thirikari na wirigiro wero bukonekana kirithi na ino ere effective no of course no thing of course they know you to na budget cha kaunti kurotho wa kwina finance bill nambi they know ba prioritize ire bakainga effective system inyo cha Korani counties na ingwete ya relevant department ila chigusika baka karante kuroba karia ngwete gibageretia baka ngutika baneka na yuti mata 214 lakini ngwete ya thirikari no tiumba kureka county wa county no of course gutera MCA utie county so ngwete ya relevant ministries na department ili gusika bakaria na MCAs na biama byo baromerete make sure kwamba bakanlock that instrument kuma muji muneno Nairobi Betantoni rangi wa Kathenya. Akariba Ntura yetabankongi marimanti ni bakoromba thirikari hukumira na kuonokiana beleba miaka 10 na miaka 10 barabatura bongo nyuma yoti wana asheri bo miaka 2 mithiru anaba bethelete betura no yuborora akwire nyuma ya mbashwa ya kaita gakai anabanende nibatete kinya skuru kumania na wasebishi na kuona thina nirabonete mwanka thaini washebe korea ni nene Paul Wakabithi aina ripoti. Akaria mwana atori banture kabantungi wa dini ya marimanti Tharaka South Sub-County. Ara kulingana na atori abane ate ana babari bairi baithireto baikurukira kinyamara kirene nyuma yoyoe urahabarera hagutotoro bwa kinyuma yake kwigwa ena mbajua enene. Narutethagiria atigira kamuthaka gake tako mwaki baena gwanja rwana orwe ende rwachumburire mwana oju atheniri rwana orwe karigara ndaira mwekuru wakwa wanja na mwira maito tutigire nito tutigi na twana tunamenyagira na tukarutha mokwa mwenda ndaumiria ndathukenje kuma kumira ndakara rungeru remagiria ngathinka ithira kebuti ya kuthima mundai na nkarimia kenga mutaro ukinjwa na nka inkenja nkabagura irio
ana bahinde bare yo kubaratigirwa abuyora kinyagwa ekuninta irio methani kinyamara kingina kinene nkebagura irio nyona nyumba ya cukuru kubaira cukuru nyo ntikumba na ntikumba na ile twatira thina na mono ntikumba kubamenya tende tu barera na yura cukuru korugoro rwarugorie ntugo imoro engatwa bana uru karamu chiaga irwagire gwa korutetheria rochoka cukuru ende rwana runwa karukuriraga onage kurege onka rutionage kuria ende na thaino rwe muchiaga chokere kaire kagete mbeti cia kwandikithia nyamu uri kigerio ku kaire watainu kaire ende gakaorera kirachithiri bai ntethiani bai thirikari kagira rwana rwake waigwa na kuigwa na njere ogwa na kuthuka kirumi kia gina na tomage mbete cukuru athi gwitulima gwe mwarimu Gitonga athiaranirie nwe atomage mbeca kiri Gitonga rwana ruthome bunkatio turenda rwana ruthoma na nonto tikachariba ana bapatari moyo mbitwa nene ya turi baba ina na ithe bacherwe kura bare nonto kimathi arero karaga chuka na arero athiaga na nkari akero tabora keringa bonda ya nkari na ationa mbeca cia kuthomithia rwana ruru etekathambi kuma tigania na ndangira sikemathi kuma etaba nkongi ethe imotegwa kamwara na raeri gakundi we mbego wangana na nkari kuma chuka kuthiba nyamwira nagu unona bana Nairobi nkuria mtu tojwe akomba kuona wira kuma Meru kuthi Nairobi na atikomba kumenyerana gitani waku ubombite gutariria korondi bakethi akithirundukire ogoro bwantu wenwe baira ndomia ntabuni mbore mbi nguo bamwera tabuni ni athirire ugana go otironie tabuni ni athirire rokeria athukia nkero nge etherania nguo kiambagini yakaria kukarigetika na agakamatira ya cukuru ekira nguo tiake athukikire na tabuni athi akothi eterwa kaya kauma kubura nguo akura ire ende bakarire mamia mbera kemwe korwajia mwera inkamanire na ginwa karambu kithungori eteti na mbagi akiriraga koromba thirikari ito bombeka ito baitethia ni rwana oro bai rwana oro ruthenire muno rutethie ni bai kurari mukagwari muchegere omojiro na timojiro mono na timotune mono na cherwe kurari na magego make mari mateme gate tikathambi nwatigania ende tutigania riko kumeta bankongi wandini ya Marimanti nkiripotera Oro TV Beto Paul ogwa kabithe nyuma ya kucanio na kwelenera kwa barabara ya Njuri wite Kibigani iururia nubati kumebwethia teteka MC wa Magumoni Kithinji Savea gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ward admin Alex Mugendi wa Festo dware barabara ino iruritwo kenda yikiro maramu akiare CCM wa barabara awete kuingia kwa mbura niketu mitrari kwambire kubwethwa na arawete akaribati batwitikire gavana wo Harumangwa Samura Geshima aina tetoi barabara ya kuma Njuri kuthi Kibiga ndani ya wadi ya Magumoni yigitwe ikireta nthithigano inene ya gichiacha gatigati ka MC wa wadi enu Kithinji Savea akimenagiria gavana Njuki nuntu bo kumiteyaneria nabo athingati ba Njuki bakiuragie Kithinji atige wikira Njuki siasa ende amwekanya kenda abarutira wira iyo werwa kwa nena arutire weronu ongene gavana Muthomi Njuki oburi kolondeka barabara eleko eno Kithinji ne gukorokeria ngavana werwa kuthondeka Kithinji na twakorokirie ntegwa Kithinji akipinga budget wirona tukwenda rute aigiteni kou abatia rute kiwe ati kuthungira ngavana kuma riu twamuthurire mekenu yothe yathira barabara tutanathondekerwa barabara nwa gucenganaga gicenga ngavana wetu tukarigwa atiri ni indwa gwetia Muthomi wa Njuki nyuma ya nkujanino ara emunthi tractor etirithitie ichembe barabarani ino kagita ka mbere mbura ino ara kuringana na waziri Mutheni Karangi ojonu mwambirio wa uthondeki bo barabara cha wadi ino Mutheni uranwe waziri wa utongoria kiri thirikari ya kaunti amwe na Murethi Mbiro uranwe murugamiri wa aruti wira ba kaunti bakiugaga ati uthondeki bo barabara ino buchereretwo eno ntu bwa mbura inene irajigitwe ikiura onetha na intention nundu ringi ribwega gwenya kwa na misuko agao mbura nirauraga
kanga bana bati kuruma mabati akaimbira barabara eno kenda gutu kenda mbura tia kura kogu nuntu wero te bota kuruteka ritare mwe untu kunde ni twetikagiririe ni tukagea no kiririru indira barabara enkigia thina gutena gitumi gya gwikia mathiga gutena gitumi gya gukurura tugeterera. Nkuruki Mutheni akiuga kagita karaja kara thirikari yajukirie kwambiria wira nyuma ya kithurano kinyako ikimwe gitumi gya uchererwo kwa wira eno tigora Raila na thira gotini twamba twate yanga kanyagu rais wetu ekara kunyuithwa muma anyuithwa muma na mweri wa kenda akunyuithwa muma no tukwambia kurutha cabinet yake Muthomi Njuki no atikurutha cabinet yake na kumbe bangire ya thirikari nambi yarikirie na ara December na county tikeruta mbeca kuma na ara kimaraika ka mbeca itema mitini taino mbeca cia county Chuma national government ende bariuria akari batigetigirie kuringithwa ciaca na mirandi ya uthina mbere ya thirikari ya county negwire mwaugire muntu no to mwe ntukwire ingi magacha na ite kumakania no kuchengana agetanagira indu kuracha agetanagira kuruka thimbiuku tisa sawa so tafadhali ombi langu ni mwana wenu nyumite magumoni mutigetikirie anyone acha kuchengana huko at any time. Siasa imeisha. Sasa ni wakati wa kazi. Muntu ro kwaria siasa thaino. Muntu uyu tafadhali na kwenda utwagira ndoni. Na tera no kamwanka kamona gatwire turuthe ata. Ni anketha twina ithire. No bona no matunda. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima. Urimi taratarayo wa ndibo mitiwitithua na mbere ikundi kenetkia na Kithia Foundation nibachumiritie na kuanda miti masukuru kenda aritobate atiwe nyuma kuluki nibakuritana aritoba mantu igyo menyeri borera masukuru na kinya maturene. Nicola Chabari ena ntetoi kwenda osensia riera rietu rite bui muno rita wa Rwanda. Moroto wa ikundi iki gya Kithia Foundation kiwatanirete na ikundi ta thirikari iki Anetkea kwanjiria guchenjia andu anda na kureta riera riega ni gutigira iba kwanjiria kwanda amite kinya macukuru mite mithemba mwanya mwanya na kenda ariera yanjiria kwaruka oma. Twina mite mithemba ithatu ira twambitie nio ni kenda toniana kinya ba isuku tukabone twambita na untu bwa kithomo kiaga ba kuthoma kiki arinde kia CBC ni kwenda muno ngui ontweye kuritana bo kwanda matunda na kuyamenyera na kinya mitende ne maskuru kuba kuundia miteroi twetigo mwana twamwandira muteyo makanele amenyera baba iskuru une kenda wengwa ikura thwa kimenya nguni ngui karia atia so kero skuru program turiungania mantu jatu mutejo mutunda jwa mwana mutejo exotic jwa mpio ko change environmental friendly na kinya ketha skuru ne kurugura mutejomba kumaruko na mutejo antwere jura juga karami yake mingi Imo Foundation yetu ikuthomethiana umuhimu wa environment kana nati obatire ku develop environment yorore no nto kithomo kia CBC kite kwenda kithomo kira kitawa formal education ikiwatanite na practicals na ito kumenya mite ne tumikanya kubwethia makaratasi aratumika kwandika ende mite ni muhimu sana ito watilete antu au na bokonenia na kurwa na mite ya mibao mauta mutijo ijo kwenda gutegerwa bwega muno no ntukinya tuga tumithirie mite ite kwenda kuthirwa na ntuku imwe kana ijire kana ithatu. It is a process no ntunarwo tukagita mitira yonde mwene mwito jura kiro thai agwithie yonde Rwanda ruti kwa kairi so it's a process nande tugikinya kethi miaka 10 miaka 20 mibao ithire kugita atia ekunyia nyiwa tekuthirwa no ntuguti mutejo tha juri na ecosystem jutingo geju metera akimbuga nara mbuga akimibao ni eberu immediately ni nara kwina miereroje ithimene na miurone onto kura kwina roe onto tuche kwina onto ithima bia roe biko bisinge muno na imibao ire kuo tora director netikia wa no romerete ngo nyinge ndene me county ni ati ni eto te kukura mite ntuko imwe nikinya ara mite andi ukithimi bao ire kuo kithimene tweta tukuni mitire kwenge tukanda weka ekayukia kanya kere ukurio nonto etikate mori mwende kenda gutikathire nonto kithe tukwende thirare nire kutwa ni ate twatia wa kari no makatu twina plan mbi ya kutwekira mitengi oni kende roma antu amitira kumantere cha Ndingiri Gembe Central Betan Class Chabare.
Kiume kire kiumia kio kongwera ntiri ekundi kimwe kuma Ntere Chiembu nikiritanirite kenda kuritana arimi itumi kentiri ndakinyora ibati utungatiro kenda itethia antu maturene Kome Kinyua ana ripotie. Ntigiri inyomo bainge batemejukaya tanyomo ibati kutungatirwa tanyomo inge tianja no ende kiama kya kedat iketonyete mwanyene nikende kithomithia arimi ati ntigiri imutethia omurimi na nibati kumenyerwa koragwa ikiroria maundu ma vunda kuri arimi ma kawaida na ku make sure vunda ino ina ugima wa mwiri mwega na maundu monthe makonanie undu wa vunda maundu monthe nimotukoga tukidili namo. Kendat ibakungwagaira ntuko ya ntigiri o rimwe ndene mwaka thiini wa muthenya wa Donkey Day tukungwagira ukoragwa wi National Donkey Day ukoragwa wi tariki 17 mweri wa gatano wa mwaka ni muthenya uria twita country ya Kenya tukungwagira muthenya wa vunda nondu nitumenyete vata wa vunda thiini wa society ira tuturaga nayo ketha tumere vunda imwe ya nyamu iria imatethagia muno thiini wa micii yao ni vati ni gukorwo ikirigitwo na uria kwagirire na kuvewa motungata ta indo iria ciingi cia micii. Ntigiri kinyao ni gwatagwa imirimo otanyomo ingi cia ndethia na mirimo itaeji ngigwata thiini wa mirimo ya vunda kwina murimu witagwo wa kiongothi na maita maria mengi andu meci kiongothi ikorwa gikia ngui nderi no lakini murimu uyu bado no spillaga over kana no gwata naguo kuma kwi ngui ukithie kwi vunda na vunda ino no ikorwa atari muno thiini wa andu nondu ingi gwatwa ni murimu ucio no erumi aria mengi no kithira namo andu ni magwatwa ni murimu ucio bado kwina murimu ingi witagwo wa tetanus no atere andu pengine andu mengi labda matiano na kana monaga vundu anacio ni gwatagwa ni parasites ta ng'ombe no igusai na ngova ndwi nyamu ta icio guo wanavunda ni gwatagwa ni nyamu ino no lakini wethagira andu aingi riria maravuvira ng'ombe ciao mburi kana kindu kiria maravuvira matigaga vunda kando. Antio kuria bwana John ndawa cia ntigirire ciinya kuonora pengine angethwa ni cumbe ya ng'ombe no icevaria agutengera kithia kimiona ethwa ni ta ndawa icio tukuga cia kuvuvira nondu wa ngova kwina variesi no athiaga ciona wavu tuagiraga nyamu icio fara twitaga agrovet na ungiroria thiini wa center karibu cionthe within a particular area wavu no avotua kugwata bado motungata ma menge ma vunda indi mone tukwa twina program tukwa twinayo ya kuthomithia ngia andu acio mendagia thiini wa agrovet icio ati mukiendagia ndawa ino wana mundu avunda ngiukava muve utaro uyu na uyu abia kuria bia ntigirire bi mwanya nondu atawa mundu kana nyamu iria ingi wi kindu twitaga balanced diet ati thiini wa tunyamu turia tuonthe uraria twina tunyamu ngurani nondu atuonthe turatethereria kindu fulani thiini wa mwiri wa nyamu watogutu bado ana binadamu egusa no kurenda vitamini no urenda ndwi inyamu icio cionthe anavunda nayo ni batiria ni icio ntigiri to mwanko miringi kiboko ni kenda yathika no indi no miritane wathiki nyamu ino woguo uramiringa no ate woguo ngiringwo kegwo ruru wane woguo uramika pengine ni iregwo ruru na te pengine actually ni iregwo ruru na withagira andu amwe ni kwa mateno menyo ucio atwa kumenya nyamu ino no erute wira itana ikivoko nyamu ino no erute wira itana gutinda ikiringirerua kuringana na uria wa mitrain kumerwa kanini ungi mitrain kuma ge kanini atendi cionthe no akithanju ndikaruta wira etari no lakini ungi mitrain kuma vare kiambiriria wanainyi mapio ukamera gatuna kanwa katheri na kavota kuruta wira ucio perfect oramenya ntigiri no ithinjwe na kariwa nyama o tachia ndithia ingi vunda ni edible no lakini ni edible atia watoguo igusaga ng'ombe ingikua waneka thenjwa ndivatine kuriwa does it mean it is not edible? It is no lakini gukuringana na mivango iria ivo no lakini ndimo ni tuyuragia atiriri thiini wa nyumba yaku na nguku imwe
na pengine wena future ya kutuga nguku nikuo kuraga nguku iyo ute vision yaku na niyo pengine gutethagia thiini wa matumbi na tunyamu turia twingi kana umeka atia. Antony Aweru TV, murimi uri ume na kome kinywa. Hauno tukinya muthia iwa nteto chetu ngucokere nkatho na ntobo kwitho watanirite na battery woni betwa mutembi Edward mwana twa madithio kari Maureen Kome. Good night and God bless.